Amerika ifite ikintu cyitwa ngo ibihano genda ibwanagize kandi abashinwa ntago bashobora gufata ibihano abashinwa barashaka ngo kora ibyo by'ibihano kandi mu Bushinwa nta kazi gahari buriya uzi ko ariko n'abantu biga no mu Bushinwa iyo ugiye mu Bushinwa ugashaka ibyo kushaka kujya wiga ukora bakuriza indege batitaha iwanyu wewe fata ikaye wige ntabwo mu Bushinwa si nk'iburaya si nko muri Amerika ugenda ukajya wiga ninjoro ku manywa ugakora niba mu Bushinwa wiga ninjoro ku manywa ujyanye akazi n'ak'abashinwa nta munyamahanga niba ushaka gukora ubwo ugomba kujya ugiye gukora ugashaka akazi aho niba ugiye kwiga ubu nta kibazo none se wakwera uryamye ubyutse ukajya gushaka akazi bakakwiga ntako abashinwa rega ni benshi barashaka gukora ubwo rero mu gihe bakwima abantu baba akazi bakagaha abanyamahanga ntabwo ibyo bikunda ahubwo baraza no gukora kanyu mu bindi bihugu. Trump ngo yinjiye mu twabyita nka village ubwo ni yinjiye mu nzu bari bagiye kumwakiramo y'abaperezida ubwo twahita nka White House yo mu Bushinwa mbese mu ngoro y'Ubushinwa ngareba ukuntu yubatse ari ubugenge buyiriho ngo Trump yifata ku minwa ndangakumiro ngagira ubwoba akavuga ati bujya abantu ni iterambere bariho kuko ngo hara muri White House urabona ukuntu hara yakirira abayobozi n'iki ngo yararebye we ngarebye iyo nzu arebye ukuntu imeze arebye design ngabona Ubushinwa mu bijyanye n'ubwubatsi bwashize Amerika kure cyane. Oya naho binahuriye rega Amerika nta kintu isigayeho none se nibi by'igisirikare ko ari cyo wenda gikomeye kubihana ikintu sigaye ni systeme gusa wenda ibitarapfa nk'ibizi z'amabanke ibintu by'ibiki by'amafaranga usanga yuko ibintu byaba ari byo isi yose bikoresha bashaka gufatira ibihano mu buryo bumwe ikindi sigayeho nuko bigikoroneje ibihugu yivuze ngo turaguhanye usanga ibihugu byinshi bihita bitangira kugira ubwoba ibintu bye bikabyubaha nibongere kubikoraho nicyo nta kindi ariko bashinwa bateye imbere mu buryo bw'ama AI ubwenge buhangano abashinwa bateye imbere n'uburyo buremanuel busanzwe kuko mu Bushinwa hari inganda z'amapata ayangaya batera ku nzugi hari inganda z'ibikwasi sibyo inganda zikora inzembe inganda zikora inyundo inganda zikora ibiki hakaba n'amarobo ibikoresho byose bikoreshwa muri tekinoloji yari yose mu Bushinwa barabikora ari nacyo kintu cyagoye Amerika muri Iran bajyanye tekinoloji bino bintu by'ama AI akoreshwa n'indege n'ibiki barangije abashinwa baravuga bati mwebwe ni mukore ibyo bintu bya software muri Iran mu byihore ni mukoresha uburyo buremanuel busanzwe bakuraho internet rumva AI hageze rigasanga igihugu nta internet gifite irahagarara ntabwo ishobora gukora ntabwo ushobora niba ukoresha AI nge nka kwimenteri nkahita nkuraho internet ntabwo yabivyo bari ibibazo bikomeye cyane abashinwa iyo mibare yose barayibara buri bintu byose barabikoresha mu byo rero yari yagiye kumusaba Trump yari yagiye kumusaba ngo n'uburyo bwa kugira ngo bakoreshe muri uburyo bwa AI nyine kugira ngo abwemere bukoreshwe kuko abashinwa ngo ntabwo ari ukubwemera kubukoresha ahubwo nk'abaperezida habariho korohereza amasoftware yaba yagiye kumusaba sibye mushobora kudufasha muri ibi n'ibi mukaduha ubu buryo Trump yifuzaga kujya muri Iran asa nk'ugiye kwishongora ku Bushinwa mbese ari super puissance ku buryo nta kibazo abashinwa baragira ibintu bamusaba cyane cyane nka peteroli niyo mpamvu yashatse gukubita bangura Iran urumva yarabanje mbere yuko ajya Bushinwa arabanza kubita Venezuela uriya Venezuela ni igihugu cya mbere ku isi gicukura peteroli kandi peteroli muri Venezuela bujya yajyaga mu Bushinwa arabanza kubita Venezuela yikuraho arangije aravuga ati reka ngende ndanguze Iran nko mu minsi 2-3 noneho Umushinwa mbe mukimbije ku kintu biti gitoro yewe nzajyayo nsange nyine amfukamira agira ibintu nsaba ntabwo rero Trump byaje kumuhira icyamubayeho nuko intambara yo muri Iran yabaye nk'uyitsindwa noneho kandi ntiyerura ko ayitsinzwe aza rero gukomeza uru ruzindu
kugira ngo mu by'ukuri ajye kuganira na mugenzi we w'Ubushinwa wagize uruhare runini mu gutsindwa kwa Trump hariya muri Irani. Aha rero turabona Trump mu Bushinwa ufite ibintu ari gusaba Ubushinwa mu bijyanye n'ubukungu bwa Amerika. Twavuga ko burimo kugenda bujya aharindimuka kubera iriya ntambara yo muri Irani. Tukabona Trump mu Bushinwa urimo kugenda agira ngo aganire na mugenzi we ku bintu bijyanye n'intambara yo muri Irani kugira ngo barebe ko bamworohereza bahagarike ubufasha baha Irani, arebe ko yagera kuri uwo bujegitifu nibura. Turabona Trump mu Bushinwa ujyanye nanone wenda n'ikintu twakwita nk'ubwibone kugira ngo babone yuko nta kibazo Amerika ifite. Turabona Trump mu Bushinwa uyu munsi uri mu bihe twavuga ko bitamworoheye bitewe na politike ya Amerika irimo kugenda icika intege mu rwego mpuzamahanga. Ibyo tubibonera ku mugabane w'Uburaya, ubona yuko abambari ba Amerika banze kuyishyigikira muri iriya ntambara ya Irani, harimo NATO cyangwa se Union Européenne. Turabona Trump ugiye mu Bushinwa mu gihe ibihugu byo mu bigobe by'abaperesi, ubwo ndavuga muri Middle East, uretse Isiraheli ibindi bihugu byose bisa nk'ibiri kwinubira Amerika kubera ko itashoboye kubicungira umutekano mu ntambara y'iminsi 40 barwanye na Irani. Turabona Trump ugiye mu Bushinwa mu gihe ibihugu bya Afurika nabyo bitarimo gucana uwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo bidashobora kwerura ngo bivuge, ariko iyo tugeze nko muri Sahel ubona yuko abayobozi b'ibihugu byo muri Sahel barimo kugenda biyomora ku Bufaransa, ku Buraya, ku bihugu byo mu burengerazuba, wenda reka nkoresha iyo mvugo. Noneho uku kwiyomora ku bihugu byo mu burengerazuba, za Burkina Faso zaragiye, za Mali ziragenda, za Niger zaragiye, n'ibindi bafite ubwoba ko bishobora kubacika, kandi biri kubacika bijya mu Bushinwa no mu Burusiya. Kuko Uburusiya n'Ubushinwa nabyo wenda muri BRICS bimeze nk'ikintu kimwe. Noneho ibi byose ni icyuho, kuko buriya niwumva ngo ibihugu byatandukanye n'Uburayi, burya biba bitandukanye na Amerika. Ibi byose Ubushinwa ntago twavuga ko butabiri ku isonga. Ubushinwa mbese ntabwo sinzi, hari uburyo nko mu mipira y'amaguru bajye bavuga ngo wenda Inter Domira yo mu Butaliyani na Juventus ziri bukine, none Inter Domira yatakisha Messi, wenda Juventus iratakisha wenda Ronaldo. Mu by'ukuri abantu bakompeta bo bumva ko ubundi bari bukompete ni Messi na Ronaldo, abandi bakinyi bose ntibavugwa. Ubundi ababa bari buze guhangana niba wenda igihugu cy'Ubufaransa kirakina na Brazil, ubwo habaga hari buhangane wenda urugero Zidane na Ronaldinho, kuko nibo basitari baba bari muri ibyo bihugu. Ubu rero iyi politiki yose ubona iri ku isi, ntabwo Abarusiya bakunda cyane kwinjira mu bintu bya geopolitike. Abarusiya bakunda kubaka igihugu cyabo mu buryo buri puissance, ku buryo nta wakivogera, bashobora no kugera ku byo bifuza byose. Ariko Abashinwa bo barashaka kubaka Ubushinwa bufite igitinyiro mu rwego mpuzamahanga, kandi ntabwo bashaka kuzana icyo gitinyiro bo bakoresheje isasu. Barashaka gukoresha ubwenge buri hejuru ndetse n'ubukungu, barashaka gukoresha tekinoloji n'ubukungu. Ibi ni nabyo bigoye Amerika guhangana n'Ubushinwa, kuko ntabwo iri kububona ngo ibukubite. Mbese urabona hari uburyo umuntu ashobora nyine umuntu ashobora gufata nk'urusinga rw'amashanyarazi akarushyira mu mazi, wayanyuramo umuriro ukagufata, none weho ukagwana n'umuriro ukamubura ngo umwishyure. Buriya nibyo Amerika iri kurwanamo n'Ubushinwa. Trump rero agiye mu Bushinwa mu gihe nk'iki ngiki. Ubushinwa twavuga ko tutatinya kuvuga ko ari umwanzi wa Amerika mu buryo bweruye.
ariko nanone akaba ari wa mwanzi Amerika itaragira icyo itwara, cyane cyane ko nk'Ubushinwa ejo bundi bwaravuze buti twebwe ibyo bintu Amerika yavuze ngo bya peteroli yo muri Irani ntago bitureba, twe tuzatwara peteroli, ahasigaye duhangane n'ibyo byemeza Amerika izagira gute izafata. Byo rero iki nicyo gihe Trump agiyemo mu Bushinwa, ndabona neza rero ko Trump afite ibintu byinshi agomba kuganira na mugenzi we w'Ubushinwa. None se urumva ngo mu byari bijyanye Trump mu Bushinwa harimo n'ikintu navuga ngo ni ikiyobyabwenge. Ni ikiyobyabwenge ngo Umushinwa yari yarazanye muri Amerika ngo cyari kimaze kwica Abanyamerika bagera ku bihumbi 60. Abo ni abantu benshi ngo barapereje basanga Ubushinwa ingredients bakoresha ari iz'Abashinwa bacoye bakazana muri Amerika. Uko ngo yari ikiyobyabwenge ngo kiruta bino ngo bya mugo ngo cyicaga abantu cyane. Ari byo ngo mu bintu nyamukuru byari bijyanye Trump mu Bushinwa ngo nicyo cyari kirimo. Ntabwo mbona ko Trump yajyanwa mu Bushinwa n'ibiyobyabwenge, kuko Amerika ifite uburyo bukomeye bwo guhangana n'ibiyobyabwenge. Ahubwo wenda ibyo ni ibivugwa biba byavugiwe inyuma y'amarido, ariko dushoboye gusesengura tukareba ikintu mu by'ukuri dushobora kwitega cyangwa se ikintu cyajyanye Trump mu Bushinwa. Ndabona neza ko ikintu cya mbere Trump kiri ku murongo w'ibyigwa imbere ku byo aganiraho na mugenzi we ni intambara yo muri Iran. Agomba gusaba Ubushinwa ko bumucira inzira yo kuyisohokamo, kuko yananiwe kuyivamo. Erega buriya bariya bagabo bafite ibyo batangariza itangazamakuru, ariko bo ubwabo bicaranye aramubwira ati nawe urabibona nk'umuntu w'umugabo, ndagira ngo umfashe nsohoke muri iyi ntambara neza ntasebye. Icyo kintu kibanze, kuko sibyo ko niba Trump yaratakaje indege za F-35 12, izi ndege niba Trump yararasiwe amaradari akarasigwa base military zose yari afite muri Middle East, ibi bintu ntabwo twatinya kuvuga ko 75 z'imbaraga zamukubise muri Irani zavuye mu Bushinwa, cyangwa se 50 50% zamukubite hariya muri Irani ni iz'Umushinwa, kandi Umushinwa adahari, yibereye iyo ngiyo mu rugo mu cyumba, yibereye mu Bushinwa. Yego, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Ubushinwa Amerika igomba kuganiraho n'Ubushinwa. Yego, ni ikintu kijyanye n'ikintu cyitwa business. Yego, niyo mpamvu Irani yamanuye, Amerika yamanuye abashoramari. Yego, ubu kugeza kuri iyi saha ntabwo Amerika yorohewe na take y'Ubushinwa mu bucuruzi. Umushinwa kuko yarayigose mu kintu bita ubucuruzi. Ikintu Amerika yari isigaranye mu bucuruzi gikomeye yari gucungiraho n'intwaro yacuruzaga Abanyaburayi. Izi ntwaro nazo bazikojeje isoni muri Irani, ku buryo ibihugu by'i Buraya birimo gutaka bivuga biti izi ndege mwatubeshye ko zitaraswa zitabonwa, bazimanuye nka voka, murazisubirana muduha amafaranga yacu, kuko bimwe mu biri muri kataloge byatumye tunagura izi ndege, biragaragara ko mwatubeye. Ntabwo rero Amerika yorohewe ku isoko ry'ubucuruzi, harimo gucuruza n'ibikomoka kuri peteroli. Icyo kintu Trump agomba kukiganiraho n'Abashinwa kugira ngo barebe uburyo bashobora gufatikanya mu bintu by'ubucuruzi. Ati mudohore rwose. Icya gatatu, ntabwo Trump ari buze kutavuga ku kintu kijyanye n'idolari. Idolari rya Amerika riri mu mazi abira, kandi ikintu kiri kuryibiza ni ikintu cyitwa iriyuwani. Uyu munsi amafaranga y'amayuwani akoreshwa mu Bushinwa
ari kugenda bengukwa n'ibihugu byinshi kubera politike y'Ubushinwa. Amerika yafashe amadolari yagira intwaro ikubitisha ibihugu rero nka za Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibihugu nka za Katari, ibihugu byinshi bitangiye kwemerera abakiriya babyo ko bashobora no kuzana amayuwani kugira ngo akoreshwe muri bizinesi. Ibi rero biri kugenda byibiza iri faranga ry'Irinyamerika. Buriya wari uzi ko muri Amerika bavuga ngo perezida bagomba kumurindisha inkota, idolari bakarindisha imbunda. Muri Amerika Bafite iyo siroga, idolari ririndishwa imbunda, perezida akarindishwa inkota. Bivuze ngo idolari rifite agaciro kurusha perezida. Ni intwari iremereye cyane mu bukungu bwa Amerika. Ubwo rero urumva abanyaburaya bashoboye gukora iriyero kugira ngo barebe uburyo badefanda ubukungu bwabo. Nihazamuka irindi faranga ry'iyuwani, ibi byose biragenda bishyira ibibazo ku butegetsi bwa Trump. Ntabwo ndabona neza rero ko Trump ibyo bintu nibyo bintu nge mbona bikomeye bagomba kuganiraho. Ikindi bagomba kuganiraho ni kiriya kirwa cya Taiwan. Abanyamerika nacyo bagize nk'intwaro bagomba gukubitisha Ubushinwa, kandi Umushinwa nakavuga ati iki kirwa ni icyacu ntago kizabona ubwigenge. Ibi byose barabiganiraho. Kimwe mu bintu rero binateye ubwoba nuko ibi bintu ubwo barabiganiraho nta gisubizo kiri buboneke. Nubundi icyanyuma wenda baraganira kuri Taiwan. Yego, Taiwan irabi Amerika. Ntabwo Amerika rega ntabwo ishaka ko Taiwan ibiyayo, ahubwo Amerika ishaka ko Taiwan yigenga nyine ikazajya inyuzayo imbaraga zo kugira ngo Ubushinwa. Ubushinwa nabwo bukanga. Noneho Ubushinwa buvuga ko Taiwan ari ubutaka bw'Ubushinwa. Ibyo bintu ni nagucyo bigomba kuguma kumera. Ntabwo bose ni ibihangange. Urugendo rwa Trump rwaba rumaze. Bose ni ibihangange. Ni nagucyo bigomba kugumya kumera. None ubwo intambara nizajya ibera muri Taiwan n'ubundi Trump ayishobora. Ntayizaba. Nta ntambara izabera muri Taiwan. Nkuko n'ubundi Trump yaciye. Ahubwo abanye-Taiwan, Abashinwa bo bagenda bubaka ibitendo. Harimo ibitendo nk'ibi ngibi bakoze muri Irani, kuko Amerika niyamuka itsinzwe muri Irani ikaza mu bihugu bikomeye ikubaka ubushobozi. Ngira ngo abantu bo muri Taiwan, Amerika n'Uburaya bigatsindwa muri Ukraine, abantu bo muri Iran muri Taiwan bo ubwabo bazabona ko Amerika atari igihugu cyo kwiringira. Birangire rero bo ubwabo ugira ngo se ubu ngubu abanya-Ukraine ubu bicuza icyatumye batadefanda ku Burusiya, bakemera kwegama ku Banyaburayi. Ubu akaga kababayeho no gusenyuka kw'igihugu cyabo no kwitwa impunzi, bari kubona neza ko iyo biyitiramo ko nta bufasha bahawe n'Uburaya buhambaye uretse kubaha ubuhungiro no kubaha akazi wenda, ariko babona ko iyo bigumira ku Burusiya ntabwo Uburaya bwari buzahangare kubatera, babifitiye umutekano. Mu gihe rero Amerika yatsindwa hano muri Iran kandi yaranatsinzwe, muri Ukraine naho ubona ko batigeze bagera ku ntego ngo babaze Uburusiya nkuko babishakaga. Ibi bituma nese ejo bundi Taiwan ntuzi ko Amerika yihatiye kujya kugura y'imbunda n'ibiki ngo badeboroka amamiliyoni y'amadolari Taiwan ikanga, kavuga ati mwikomeza kuduteranya n'Ubushinwa. Bari kugenda babona yuko amahirwe y'ubuzima budafite ikibazo ari mu Bushinwa kurenza muri Amerika. None Trump yacika amazi kuri ino si. Uko impamvu Taiwan hadashobora kubera intambara nuko niba mwarabonye Hormuz haba ibibazo kuko ni ikirwa kiri mu mazi, harwanwa intambara ibisirikare byo mu mazi byakwangiza amasinga ya internet n'ibindi bintu binyuze muri Taiwan biteye ubwoba, wabona isi baye umwijima cyane. Ibyo rero mbona biriya bizasobanurwa n'amateka. Donald Trump rero mu kwigira inshuti kuri perezida w'Ubushinwa
yamubwiraga yuko ngo amukunda ngo bafitanye ubucuti utigeze ngo bubaho kugira ngo kuko erega urumva arashaka Irani kandi ntabwo Ubushinwa bushobora kuyirekura kuko Ubushinwa burekuye Irani yabirangiye. Niba ngira ngo ejo habaye inama y'ibihugu byo muri BRICS, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yavuze ko bari ku rugamba kandi bari kurwanira ibihugu byose intsinzi ko ari iya BRICS. Aravuga ati rero muduhitere inkunga mudufashe dukubite umwanzi ahababaza ubabaze ku buryo agenda atwirahira intsinzi ibi yacu, mukaduha ubu buryo kuko buriya ubona ko nk'aya madrone buriya Abashinwa Abanya-Irani bahuje umubano n'Ubushinwa ku buryo ibikoresho by'igisirikare bya Irani bikorerwa mu Bushinwa bikanaza biriho ibirango bya Irani. Amadrone ugasanga inganda za Shahed muri Irani ziri gukora n'izo mu Burusiya. Mu Burusiya none ugasanga bafite ibintu bagenda bafite uburyo bagenda bahana amaporogaramu buri muntu wese gahunda icyo adafite mu mayeri. Rero Trump ni icyaba yaje akavuga ati hari ibintu bimwe tuba tubona mu turusha mwaduhaye akamanuka na bariya bakire rero Trump yaragiye gusa na bariya bakire rero bakore bafite izo za Microsoft bafite izo za byose n'ibyo bigo by'ikoranabuhanga kugira ngo uyu munsi ngira ngo Abashinwa bari kugenda bakora imodoka z'amashanyarazi. Ni imodoka Amerika ngira ngo yakubye nka kangahe imisoro cyane uyiguze, ariko bikavuga ko Abanyamerika nizo bari kugura ngo barazishaka cyane noneho kandi Amerika yikongera imisoro ubwo biri guhombya bene igihugu ariko barazishaka ngo yagiye rero kuzibasaba ngo yagiye kubasaba byose rero nibyo baba bagomba kuganira nanone kandi bakanaganira n'uburyo rega bibisi kuko urumva bamaje kwa abanyembaraga bose. Niba Trump afite ntuza Trump niba afite diro hano muri Kongo, Umushinwa nawe ntabwo abuze ubudakenera amabuye yari muri Kongo. Utwo tuntu twose aho bicaye banywa amazi baratuganira ati ngiye gufata amabuye muri Kongo ngiye gukora ibi. Umushinwa ati nanjye ariko hariya mpakura ibi nibi, bakagira ibyo bumvikanaho bakavuga bati nimba mvuga ntuzavuge nawe nuvuga hano nzaceceka. Bakagira ibyo bavuga bati ntuzakoreho nanjye ibi sinzakoraho, ibi tuzabisangira. Nubwo buriya wenda nazo ngorane twe tugira nko muri Afurika, ugasanga ukumva ngo perezida ngo witwa Ndayishimiye ngo ntabwo yumvikana na perezida Paul Kagame, ugasanga bafunze imipaka ibintu byose barabyangije n'ikintu wenda babonye i Burundi cyanditseho made in Rwanda baranagihize gutyo. Ntabwo bariya bariko bakora bariya bakotinga ku nyungu y'igihugu. Baravuga ati ibintu tubyumvikanaho ibi bizanaguma gucya, ibyo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni iby'Abanyamerika, ni ibyanyu, ibya human security ni ibyanyu, ibyacu ni ibi, twe tubaho gucya, turi abakomuniste mwe muri abakapitaliste, reka turebe tuzakira gute. Ikira tuzamura ni peteroli, uzatwariye nanjye ntwariye. Ikizatuma tuba ibihangange ni amabuye y'agaciro ari muri Kongo, uzafata Lubumbashi fate Gataka, cyangwa se tugende turwane n'ingutsinda imitware byose. Bariya niko baba bariya n'abantu bariya nibo. Nese wumva ibihugu by'i Buraya ntibirwana, nese babyumvikana? Ntabwo biba byumvikana, ariko barenga ibyo batumvikanaho bata abaturage baganire, abaturage bahariye. Transport hose ni imwe, muri alimentation yose urahaha amafaranga akora namwe, byose ibyo tutumvikanaho biri muri politike mu birekeraho. Reka dushimire abari badukurikiye naho ubutaha.